Akiaria hindi ya kuheana uteithio wa bursary mwena wa Shinga Othaya kaunti-ini ya Nyeri, mumbunge wa gicigo giki Mugambi Gichuki augite ni makoretwo makirugama na arutwo aria maumite micii itehotete. Uteithio wa ciringi mirioni 42 nicio irekereirio igitanywo guteithia arutwo aria marabatara thiini wa gicigo giki. Gichuki akiuga no meguthii nambere na kunyitirira na kurutira muingi wa gicigo giki wira. Mekuwa na changamoto ya ukulima wa majani chai, na kwa hivyo wamekuwa chini kiasi. Pia unajua bei ya maisha iko juu, na ndio tukaona tuwashikilie na tuweze kuwasaidia na kiasi kubwa ya bursary kwa wakati huu. Augite niehotorete gukinyaniria nyingi cia ciraniro iria rire muingi na ndari na nganja muingi wa Othaya ni ukumuhe mweke ungi akorwo akimatungatira ta mumbunge wao. Currently doing 154 new kilometer of tarmac, and yes, we have been progressively resealing and tarmacking the 120 kilometers that were done by my predecessor, the late President Kibaki. Ihinda-ini riu Gichuki ni agathiriirie mutaratara mweru wa CBC, akiuga ni ukoretwo ri kiguni kinene kuri arutwo guku akimenereria aria makoretwo makiregana na mutaratara uyu. Education is the only way to empower people for life. Is the only way you can empower generations. And therefore, when we do what we are doing, we know we are building a dependable and a strong generation. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.